turende na gĩcigo bunge gĩa Central Imenti turende ni awadi ya Abothogochi Central ndene ya munda juji kene monota Ndegaru Farm kene munda juji naro tukeza tukimenyaga manto kathomba kiambere murimi wetu antuku orene murimi omome ethiritwe ari mwarimu by profession lakini ethirwa akiritaya kwena miaka gatutariria ira ethirwa akiritaya nyuma ya kuritaya nethirwe agitonyera kirimanto jegie urithi namberirie kurithia ikoyo kana magoyo rugono ruro tukeza turithoma kuma momberio munkamuthia uri amberirie o mwaka kirethagirwa gita kirethagirwa kiona kiurithi bobo nyumene murimu wetu omome kinyana ethiritwe agitonyera manto jegie urithi bwa manginyo yes okombiko poeka ndogira urithi bwa manginyo ni kintu kimwe very special na kira antu baraba inge batethera bakimenya ura kirithagwa na takiuma umaga ura kendagwa inamba yumaga na mantu jangi jamaye kontu kwa narua ndene ya Ndegaru Farm imunda twethire tutokiriongera twege kosi kigima ke murimi omome twethire tukiritanaga kumenya na nkuruki gutarura mantu kathumba jegie urithi bwa makoyo na kinyato gethera tukitaka nambere na gutegera kirege chunjigo gete kenge getu urithi bwa manginyo karibu sana toro kona ngutonya mushie jwa Ndegaru Farm ngutonya mushie jwa Ndegaru Farm kagita nagaka na nkethirwa ngitaga imwe kwa imwe kire murimi wetu moment kwa narua kidogo ethirwa gitoka history kidogo kantureje ka history karamberirie akurita kuma kengo ya warimu na hata gwetere na nyumene tokanda mananwe one on one munka area makoyo jaja jethiritwe ja kirithirwa karibu sana thingata nani twite tugatwe murimi wetu ntuko ya narua oni beta wa Daniel Mweti Mboi na nyako wa beta Nyarwambi na aja boli daizi intora ya Ndongo Virinji na Ndongo Virinji hizi indene ya Nkwene sublocation na Nkwene sublocation indene Nkwene location indene ya Abothogochi Central Division Meru Central Sub County. Pengine mbere tutonyera kirurimi profession yaku au kanyuma ya ririko mbere ntonyo urimi ne profession ya konda ari mwarimu primary school teacher inditani temianka la tediri na thirikari ya mparitaya mwaka jwa 2008 na ndiko ya waritaya nde janjaja irondo mbere kuendelea na murandi jojo jwa kurithia makoyo mwaka jwa 2009 wambiriria tanande imbia tumero wambiriria kurithia makoyo kira gya tumire mpambiriria kurithia makoyo indategere ndona project ya makoyo ni njega ira mpomba kurithia nete na stress kabisa korugo bisa wejire ogwitwa Kimathi ari fisheries officer ndene sub county yetu aramboria then kwenda kurithia makoyo ndiramwitikiria riu kwari igita ringi ari thirikari yendaga antu ndene ya Meru barithia makoyo igita ra economic stimulus igita riu thirikari national government neugite antu ba Meru barithia makoyo na ndetikiria ndigwitikiria nejira arandimira Kirinya gyakwa na Kirinya kiu ambira giga cost ngiri 25 na kiri ngiri 25 yu ithirikari erire ndirachwa ari na ndaka 10 barenja Kirinya kiu ntuko inyanya na bakwenja Kirinya kiu ibambirire inchweraina ndombere guchwaraina yakona bwakwa ndirekira indi thirikari ran support na fingerings na bia korea inda arithiria makoyo mwanka jojo 29 na jagukura itwambiriria korea na kwendia indi within the community antu baraba inge bataije mantu ja makoyo bamwe batendaga kuria makoyo kabisa kinya mwekurura ndari noe wengo atendaga kuria makoyo gaija kunuka baba inge bauga jate kari wega lakini ora toetaga itoeteri o makoyo kebona yeja bu indene community jana baba ba boys ibejaga ndaruga makoyo kabarumia nkabane nkero muntu gikoyo kenda
bamenya Gikuyu kina baita na bakagwirwa muno. Alright, ndene Ndegaru Farm Makoyo akiurithitie kana kwina gintu kingi? Ndene ya farm iri kwa Ndegaru Farm ndithitie Makoyo na Red Earthworm. Red Earthworm nacho kidogo no tutaririe reason ya kukwirithia mbere tutaguciona, reason ya kukawachiambiririe na reason ya kuguchirithia mbio. Gitumi gya kurithia Red Earthworm mwankene jwa 2018 thirikari county government ni augira antu bara barithitie Makoyo o sub county ni kwenda arithia ba Makoyo bairi inda pikiro ndomwe o gwita seminar yiu tureta gutrinirwa Meru University tugita no twethira training ya Red Earthworm na Black Chunger Flies na ndike yakwa ni ndakopti kuitania na Red Earthworm icho ndonere icho nkomba kurithia na kurungi no wendere kurithia Black Chunger Flies na wajukia jwe murandi jwawe kou na twera watorita no nikenda tona bia kora bia kungana supplement ekoeja Makoyo. Right, ngwetike kagita getoka ogwe murimi otomo me otwikire rutera rurungi rwa Makoyo na the Red Earthworms. Ibwega ngwitikiria twite na ndi mboni na fondiri na nara ndithiritie Earthworm. Mutagari wa Meru TV tugukinya aria samaki kana Makoyo jaja jari na murimo wetu momentuko ya narua na turi ndene ya Ndegaru Farm otorambe thiru enge gutariria na murimo wetu agukwira mantu kathumba na akwira akurikia nguge ya warimu nethirwe agitonyera mantu jegie na ndi kurithia Makoyo na kinya kurithia manginyo. First and foremost rambiria aja kire Makoyo na ingwe toroka na kire mbica yu yaku turi ndene ya podi chiawe na kethira gitutariria pondi ye ruterero na ruterero izamaki ngana chikuko chumaga atia bakethaga atia irio bira bireja na into binge bibinge. Karibu sana. Ibwega bwana Msa. Yes. Woni mbita wa Daniel Mwitimboi mwene Ndegaru Farm. Alright. Bwana Mwiti turiaza turiro ukuritaya ngoge warimu niro atonyerere kurithia Makoyo. Yes. That was 2008. Pengine step ya kuwa mbere bukwambiria kurithia Makoyo na to ambiriria ata ina bibio bireka ikimwe na ambiriria ata. Step ya kwa ya mbere kwambiria kurithia samaki mbere ndari mwarimu by profession na ndari taya mwankene jwa 2008 na ndiko ritaya mwankene jwa 2008 mwankene jwa 2009 kurusa wejiro wa Makoyo amboria kera ndomba kwenda kurithia Makoyo ndamwitikiria igita riu national government ni ugite Kenya na Meru iri onda kwa jumla irithia Makoyo igita riu kwari na project yetawa economic stimulus na kire economic stimulus riu ndetekiria nkarithia Makoyo ndegwetekiria nkarithia Makoyo opsa una mbirire imoni aromba kundimira Kirinya ya ndimira Kirinya giki kya mbere kikinde juju Kirinya kiri ithiri and 3 meters squared na ndia kundimira ndirarithia Makoyo guratwika nkwaga raina
laina ndeta guchwa yakwa ya kuithithiria na aratima ukiri achungu bara bathithagia greenhouse laina murimi laina ikiratasi keke laina ikiratasi keke black na ndeta guchwa laina na laina ciakwa ira ndetere kugura na batima ni uguona white iu ndiurukitie na chombirigirite acio inyetha no kona ikario sarisa igeta roji na roji rutitonya ruturikania uria ndagura laina ya mbere ndagurite ngiri 20 na bwakwa ndekira roji na ndi thirikari ya ndetera samaki bakuretere cia mbere ingana cia mbere bandetere ngiri 1 cia tilapia amwe na biakuria bia kung'ana nkurukie nkunia mugwanja ira ndaeire 29 right ndirarithia tilapia ciakwa mwankene yu igukinya mieri mugwanja ndirona tilapia ciakwa igukura turambiria na ndi kwenda kuria chonto te baingi bainya gikuyu kigwata gwatea kirija gwatea na ndi woni indari na orange kidogo jonto ndo mumira nkona makuyura jakarakari na ndi twambiria kugwatia tilapia okimiruga no mwanko migwatia uthinje no miarare ngeu zero miarare kabisa wone ikuma niu uthinje na ngatiria urite na ndireu ujukie chuburia wikirere maguta wekira kakoyo gaku magutene au wona gatani yeru ugarure ndenge kakoyo kethe gako yana gathongoma muno na ndeu no twambiririe kuria makoyo okay na ndibu kwambiria na thirikari go kunenkara makoyo za mbere ngiri 1 wajekira na waja ketha reza ire na ndino thirikari atonyerere the second time na kana na ndi akwirire na ndi it's your high time wikari orwengo na ndira ijiri na ndi thirikari mbirigirite no baba ga sponsor na makoyo barambira na ndi thirikari ikuma kiugwe igwo gachwa fingerings iro gekira fondine yaku na igwo gaichwira biakuria biaku na ndi nikenda wenderea na murandi jukariu thirikari kureterete biu kenda biro kona wendia mbeca iro kona ugura na cio fingerings ingi no ugura na cio fins ingi na ndiro ndetere ndagura tilapia ingi ngiri 1 kuma ke murimi omwe na chogoria witawa njage ndeja ndachiekira fondi neje ndirarithia na ninde igukora nacho twambiria kuria na tukwambiria kuria gukwenderea uu nkono wangeto kugura ndenderea process iwe kugura o iwe kugura na nkendia na rekondi iro yonde yes ora o mwanka ndendagia rekondi iro ora ndendagia o mwanka rekondi mbikite jonto itoro thirikari ndiro kurithia makuyu jaku kawina project menya ira rekondi muno urogwitaita na ndi rekondi iro ya ura ndambiririe na mwankara nkinyite na ndi mwankene jujua 2025 alright pengine kuma kwambiria already bobo mwaka 2008 na mwanka 2025 kwino ya kinyera weigwa nonde kana yangu kiji pengine weigwa kugwa kara number 2 nari kunya kwa kinyerere kenda to no to kono ambiria kimwe bia biri yes na ndi kore kwa kinyere mwankene ojuju economic stimulus kure kwa kinyere na ndira ine iwoni ndaguraga irambirio turikanga ne kwambirio turikanga inda chiomirie ndiragura kiratati kingi oja kina nimpei ithirikari jonto kimwe ke ukona kya black keke ABDP yugaga aquaculture development program murandi jura thirikari ithithitie nike ndwambiririe mwanka jwa 2020 na mbeca cieja ni kuma ome nikenda ari antu barithia makuyu na ndi kukurukira ABDP nio yejire nyuma ekwija nyuma na ndi yampakira tati giki kina ndi kya ABDP okay na ikyo giki kina makuyu ja mandifish kenge kira gikuru kira kya nyuma na kyo ikyo kina ndi kina tilapia nyacho ngwanda ero thirikari ende iji mandifish iji no ningurite ngiri 2
na ndekira guku. Okay. Kwina wambiririe na tilapia? Ndambiririe na tilapia 29, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 17, 18 kiratasi kiratulika na ndi gwatuika utigikuyu kumba gukara fondi-ini iu iro ndejire gukira kairi ndiratwa kiratati kiu kingi 2018 iro no tukuona na ndi maratati jaria jairi na ndi ndambiriria na ndi kuendelea na makuyu. Wachenjire tilapia kana wendelea na tilapia uyu? Na ndi ndendere na 2018 ndendelea na mandifish. Wajukia mandifish na? Ndajukia mandifish na ndi ndatiga kurithia tilapia. 2019 ndendelea na mandifish. 2020 ndendelea na mandifish. 2021 ndendelea na mandifish. 2022 ndendelea na mandifish. 2023 ndendelea na mandifish. 2024 ndendelea na mandifish. 2025 tajumwa nkajojo ndendelea na mandifish yakwa yeje fondi na yeje thirikari yetu ya county kukurukira the former governor araeja na fingerlings na ndenderaewa fingerlings yakwa ngiri na icho na ndimbikirite fondi na yeje ibaga iti yeje. Okay. Hii ni kwa ingabana iji tilapia. Yes, tilapia. Yes. Icho ncheke cie mwanyo na nyabia kore nyabiongo itwaerwe kinyabia ndibia kore biachio biriho. Pengine murimi kana mutagiriro gutegete nenda kumenya mwanya wa tilapia na madfish, pengine kuna kamwanya kana chionde chikura umwe chichiara umwe chiuma umwe kuna kamwanya mwanya jole omono wa tilapia na catfish. Tilapia ikakoyoka mweka ke murio mono tilapia ye murio ende tuminde atari mono nyage twana ndira twana tukurea ikeja kwithire turugi bwega tuminde turea kana gakirea komba komuntu ikamwinde kala na ikamwinde very thin nande na gukura gwakyo kurithia jau tukurithia ki nongorithie mieri 8 kende 10 ugita gikuyu gya tilapia kina kilo kwina inya kimwe kithwa kina kilo ende biere ibikuona kilo. Okay. Au no mwanya juri tilapia murio mono. Okay. No kamiarara ske usira ciayo no mithinje ndiro kuruga mandifish nayo ni kuragene igikuyu gikinene muno na gikiraja na gencharubu ciakyo na giakura kyo ikyo kenyama nyingi inkurukia tilapia nyonene bwa mwiri jarambiriga kurita ja manene mwankene jwa 2021 indaitete makuyu 18 ja kilo 5 na nusu o gikuyu o guku ja manene muno kinyabara bambiririe kugura batu jakira bakoria na nyanda jukia gigina tange tamburage na ndinda boni ora bageta bathithie kwichiwe nyojo kiria ndingira thimu amburia na ndike nkora atia nuragenere utege kueria oke gwata gikagachoka kerinya muno utemenyeretie ke utithengera no gikuyu kuma gegeto aria ndarunga manire na kyo utembona nyothio kiarungamana nani kou gikuyu gikurea. Yes. Indagikirite imenya mitandaone na kiumete wajaja kou mandifish nyama nyingi muno nkurukia tilapia akagita mieri ya gukura nikenda wambirie nandi kuthithia fishing chionde the same months cut between both of them niyo mieri yonde gukura kigukuyu kionde tilapia na mandifish ukonethiria mieri 7 kiu nandi tayari gikuyu kirio gya kurea mieri 7 jonto nandi jaja mandifish jande kire tariki 24 September no gatara kuma September mwanka nandi turi April mieri 7 jare aja indathithagia sampling ndikuthithia sampling ndaitire gikuyu biere bithatu ndabitaga gikuyu ndikubithima kimwe kiari na nusu kilo
kenge kiari na 800 grams na kenge kiari na 1 kg oguku ne mieri mugwanja biri gweko guku na ndi bibi nabyo nende byathiria mieri 3 tilapia yes nende byathiria mieri 3 na inkurera na twanenkere tukira bani mono 6 na ndi ukeja kwitha ati mono 6 kumira mieri 3 eu unkuja gutega ukeja kwitha ati mono 6 bikambiria guciare gita rionthe na ndona bitaciare nenda twana na guku mbikira 100% kuira bie guku ni mono 6 okay all right tutekere rutere rungi kire irio bira biejawa kana kire feeding no tutaridie irio bira wejaga ni biriku maybe kwikyo mixa kana kagita ga feeding uthithe ya takire bibi bwega feeding ya samaki tu challenge nyingi muno samaki ni njega kurithia indi challenge samaki areri ni feeding na marketing feeding na marketing John tutoka twina thoko na toka twina bia kuria muno nandi indi nandi twina mbati nene the former governor naraete arimi ba samaki bia kuria bia kung'ana jani ni na tukunia mugwanja turanda ei na itunkorera nandi indi miankera thira au tutethera twei bia kuria iko ari na challenge nene muno ndathithite formulation yekwa ya fees ndathithia ngeta town kwi muindi uthiaga omena akathia soya akathia sunflower nande biunde tankagura ethani omena nkagura kilo 10 soya nkagura kilo 10 omena nkagura kilo 10 nkajukia nkunia ya wheat bland nayo nkagura ndeja naja rokari loguro yani loguro na chonko ngeta nara loguro ruandagwa nkajukia migukwira loguro ndeja Nijino waranire no bichichia Meru TV na There FM ukaiwa kore no ntobote okugweria kumakire programu ire igutaruone na ndi no tume maoni yaku gukorokera email yetu eriani merutvcomplaintcenter@gmail.com kana turingire thimu gukorokera 0114 190 962 Meru TV kionere mwanya.